Hari hashize imyaka myinshi igera kuri 4 igikombe cy'isi kitabaye. Ubu tuvugana ku itariki y'ejo tariki 11 z'ukwa gatandatu 2026 hazaba igikombe cy'isi kizamara ukwezi. Igikombe cy'isi twavuga ko gifite amabara menshi, igikombe kidasanzwe, niyo mpamvu turi kuvuga ngo ni amabara mu mateka y'umupira w'amaguru. Ni ubwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru aho hazaba match 104, hanyuma hakazabaho n'ikindi kidasanzwe. Hari ikipe izahatanira igikombe cy'isi yo muri Iran nk'uko mubizi, ariko Iran ikaba ifitanye ikibazo na Amerika. Ibi byose ni amabara, urandika muri comment amabara ubonamo adasanzwe cyangwa se bitangaza cyangwa se ibara riri muri iki gikombe cy'isi. Ubu tuvugana isi yose iri muri Mexico City, ahazabera umupira w'amaguru muri stade yitwa Mexico City Stadium. Ni mu mujyi hagati aho hazahurira abantu baje kwitabira match ya Mexico na South Africa. Mexico rero cyangwa Mexique yari imaze imyaka myinshi itakira igikombe cy'isi. Yaherukaga kwakira igikombe cy'isi ahagana mu 1970 no muri 1986. Ubu ngubu nibwo bongeye kwakira igikombe cy'isi. Abaturage b'icyo gihugu cya Mexique barishimye cyane, baranezerewe cyane kuba aribo bakiriye igikombe mu mikino ya mbere, kandi bazakina ku mukino wa mbere aho bazahura n'iyo kipe muri South Africa. Mu tundi dushya turanga iki gikombe cy'isi harimo utu dukurikira. Nicyo gikombe cya mbere gifite teams 48 cyangwa se amakipe 48 ahatanira igikombe. Ni ubwa mbere bibaye mu mateka. Bitangaje bindi harimo umusifuzi ukunzwe cyane muri Afurika wangiwe, hari n'abandi bari kwimwa visa mu bahagarariye amakipe yabo. Iki gikombe kizabera mu bihugu bitatu ari byo Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico, aho umupira uzatangirira ejo. Harimo groupe 12. Ni ubwa mbere nabyo bibaye kuri ku makipe 4 azahatanira muri izo groupe uko ari 12. Ikindi gikombe cy'isi cyaherukaga mu 2022 aho cyabereye muri Qatar. Ubu rero murateganya ko muri bukurikirane neza, ese ufaniye ikipe ubundi ubona ari ikipe cyangwa ikihe gihugu cyazegukana igikombe cy'isi cya 2026? Andika muri comment ikipe uha amahirwe, wongere unandike muri comment ikipe wumva ifite umukinnyi ugezweho ushobora kuzavamo umukinnyi wa mbere muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Ese ubundi waba uzi utundi dushya tuzakugezaho ejo nyuma tumaze kureba uko byifashe? Ariko n'ubu ngubu hari udushya tundi turimo kugaragara. Niba arakuzi, niba ari amabara uzi ari kubera hariya, wakwandika muri comment nanone. Urakoze, ugireho ibihe byiza. Yari Charles Kegasana, wakunda cyane.